NPP, MDA, Benar Semua, Presenting Song, MDA, Presiden, Benar Semua, MDA, long live, Kaseng Hinyo Trap Youth Council menta kasengi kan riu tarik ujemang Hajar R4R kala lej benya kendo ikinong yalam jong karaj war mausau sobar hima nong spung bad ikinong yalam jong ka hima jirang kinong yalam snong bad kumju ikinong song snong jong ka than bakla para. Kani kajing kendu ikinong yalam hima bad ikinong yalam snong kadai na kabenta ban sengap dala ki jong ki skor halor ka kam penbet put penbet sam jong ka sorkar jela bad ka asam laki hunne em ya karukom penbet put penbet sam hapdeng ki ar sorkar jela ka Meghalaya bad asam kabala penlong da kajing yalang hamadan snong bakla para. Habakran hakane kajing yalang kinong yalam hima kila penpau kajing bam sengau hun bat bam sengau ya hap satya ya karukam penbet put jong ka sorkar jela bat kila penpau ru ya kajing persya ya ka MOU kabala dap soy hapadeng ki ar menteri rangba jong ka Meghalaya bat jong ka Assam bat kila dawaru badai ban penbet thmai no ya ka MOU harengkat da kajing ya tip bat menjur lang da kinong yalam hima bat ka district council. Katkum uba manason doloi ulai thu uba nadu mensua kam judan kanu kajinge kaja ne kajinge pher jingmun hapren ki nong song snong ha kane ka thain henrei na kadau kajing penbet put ka ba kerki kabala supen ben klem da kajinge tip lang ki raj ki hima bat ki snong kala wan rai kajinge kan an hapren ki nong song snong ha kane ka thain. Kumju na kaliang kaseng HYC kilaong badali leiru kimpediang ni kajinga soy MOU jong ka sorkar bad kadai ban penbait bha namar hagane kajinga soy jong kini ki ar jela kalong kajingyo nong tang ya ka Assam namar hagane kajinga penbait put ar teli kisnong ki badai jong ka Meghalaya kata ka Jemrigang bad ka lungkhung kalayo ka Assam. Hagane ka ju kasngi kum kadak kajing penrem bad kajing persya kila thangru ikiting shop jong ki arngut ki menteri jong ka sorkar jela Meghalaya kata jong menteri rangba ka jela Konrad Konggal sangma bat jong ba Prestun Tensong sembut menteri rangba ka sorkar jela. Kamsimdan kano ka dispute. Bat kamsimdan kano ka bagani ka caka ka depo ka portarasam. Namar panagani ka caka ka pagiyang menta sadu uput kanya utau borderline jong Assam kasempur banyak 4 kilometer kecil-kecilan. Nangyay sini yang kata ru kalau 4 kilometer, nangyay sini ru kalau 4 kilometer. Dan mereka kan tidak kajing bakla. Kadang mereka tidak kajing bakla kata kalau ngadu Muslim, hapas pak nyopun riu. Hakapa kini ki mandal jaga Assam, kila ai ya ki katuk ne ki pata, ya kini ki pentor. Taga jibit jimbiang jaga jisim tajana apa yang kena keputus. Kini ki mandal ki ai kena ki pata ya kini pentor katuknya. Dan reusim long spung ula dapat komplain ya kena. But ka Government of India, Home Ministry katum ka sula agreement kat kendai spa laipo kendai. Kala penbena bagani dijeka kilong puri pura hapo kahimano spung. Kalau nadu ketika pual, hadu kat kendai spa sau pukendai, berdasarnya ke IOA, dan yang kata Instrument of Association lagi sim, karena kecekahi kahabi yang kok kahimano sepuluh. Ada ini nam tahu senam kat kendai spa ribu pukendai, kat kendai spa new way, kibadai ke Assam Reorganization Act, but cannot stand Reorganization Act. Ini kita kihabi hapo kahimano spung. Nah, kahabi hapo kahimano spung, bakadon galis hapo kadisi kausil. Katkum ka ediru jokat si kausil. Ini kita kihapuri pura hapo kahimano spung. Bat kahapru hapo kajirang blok. Ilon galis kutikna, ilong song batikna, kadhar batikna, ki baru kuat ini kita hapo kahimano spung. Ke baru sih kita Ibu jom yang kita nak kaji yang kecil mo.
kumno ke Assam, kawan hari ini jaga, baru saudong gini kita Meghalaya, kengi asyum, dan yang isu bagainya ke Assam, kalau kumno tokha, kabarung baik nak ketika wak, kabaran kekram, kabar karung nanti napok kram, hajrong lum baru ke Meghalaya, kasurung baik nanti napok kram, bak isu mundur, bagainya ke tokha ke Assam. Bat ni berkat bagainya ka MOU kebiasaan mentah kamu ya kan yang kedok ka ngin perkendaraan Losndon sate capur Assam kita kini berkat ini Henry Pause ngin sosi ba ya kan yang kedok ya kelungkung dari kecil berkang ki ai ban sepo Assam ba kira keduru hana bangin sa keluar ke Assam bangin sa island di kini yang MOU ini kalau penkelan lupa yang ini nak kita ketahui persya yang kena kita MOU. Apa nuare kunu pode? Itu kota apalagi bujilo. Apalagi kunu kalsar ya tebe na borur kalsar boru hoboy. Nizon kalsar tu kunu irimo nalage. Okol amar request ase juntu gaon tu etia okom bole amar sieme gift di dise. Hey gift tu ami namano. Kele আমার হয় itu আমার মাটি আমার জায়গা হয় আমার কালচার থাকিব ইয়াতে আমি নিজে ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকা জায়গাখিনি আমি বেলেগৰ তাত কেলে যাম ইয়াতে কোনে মেঘালয় থাকিব ইচ্ছা কৰে হাত দাঙি দেখাওকচোন মোক প্লিজ ভেৰি গুড আৰু ইফালেও চবে দাঙিছে না এনে মনত বেয়া লাগিবলেতো ডাঙৰ নাইতো আমার মেঘালয় গভর্নমেন্টৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক কিবা কষ্ট দিছে নেকি তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বাইদেউসকল যোনে অসমত যাম বুলি কৈ আছে আমি বিহু মানাব নাপাওঁ আমি ইয়াতে আৰু থাকি অকল খাচী আৰু গাৰোহে থাকিব এনেকুৱা নহয় দেই ইয়াতে সকলো জাতি থাকিব কিন্তু আপোনালোকে যোনটো জাগাত আছে সেইটো আমাৰ হিমা ৰাজাৰ মাটি হয় হিমা ৰাজা যেতিয়ালৈকে চাইন নকৰে তেতিয়ালৈকে কনৰাড শৰ্মা তাক ল'ব নোৱাৰে যদি কনৰাড শৰ্মাই অসমত দান দিব ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে তাত দুৰা চানমাৰীৰ মাটিক দান দিয়ক আমাৰ মাটি দিব আমি নিদিওঁ দুৰা চানমাৰীৰ তাৰ ঘৰ আছে 3 তালা সেইটো দি দিয়ক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যদি তাৰ বহুত মৰমৰ দোস্তি হয় তেতিয়াহ'লে তাক নিজৰ মাটি দিয়ক তো আমার মাটি কিয় দিম আপোনালোকে কি নিজৰ মাটিটো মই এটা খুজিলে মানে ও বাইদেউ আপোনাৰ মাটিটো মোক অলপ দান দিব দে বুলি ক'লে দিব নেকি দাদাসকল তেতিয়াহ'লে আমি কেলাই দিম এতিয়া চিএমে আমাক তাক দান দিলো বুলি ক'লে এইটো চিএমৰ মাটি হয় নেকি এইটো কাৰ মাটি হয় ৰাজাৰ মাটি হয় এইটো kini kidau kibangan song mentah. Nanai nuksa ya pi gawai. Balada ma pi jit usakri jong pi. Banpet ya ka kendau ke jong pi. Uni usakri ya ka kendau ke jong pi. Klem ke jingtep ke jong pi. Udi lo sawai pi piso kumno ya kata. Kawai ini besutu. Bagi minister, baru chief minister, kini kan kisakri, buat kisakri ramba jong hajala, kimdei kitrai jong akhendau kenciap, ha kami khlia. Karon, mati malik hon, subuh olesai, yang akhendau jong pi, kanuksa, yang kayeng mana ke jong pi, kabawa pi pila penlut, kapisa pila penlut kabor bantai yang kata kayeng mana, uan ubak pestun buat Konrad Sangma, kidi yang kata kasam pisau kumno. Kiwi amono koko. Manuan ngan sip le kendau jong pi ngadi sawai klem ke jin bet jong pi pile kumno ya. Na try lagin. Dawai na kleng jong pi utu kendau. Bot udi ya kendau jong pi sawai na try kabati kena kalong bakalami jin esok edat bat jin umsam.